ikaze abakurikiye Merastar. Reka amakuru yacu tuyahere kuri inkuru ivuga ko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi Ingabire Victoire Umuhoza ni nyuma y'uko urukiko rukuru rusabye ko akorwaho iperereza ku byaha birimo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gutegura ibikorwa bigamije gukurura imvururu muri rubanda. Mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo, RIB yatangaje ko yafunze Ingabire Victoire ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu ibisabwe n'umushinjacyaha mu rwego rwo gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko rukuru mu rubanza ruregwamo Sibomana Sylvain na bagenzi be kugira ngo ashyikirizwe urukiko. Yakomeje iti Ingabire Umuhoza Victoire akurikiranyweho hamwe na bagenzi be ibyaha birimo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gutegura ibikorwa bigamije gukurura imvururu muri rubanda. Akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Remera mu gihe ategereje gushyikirizwa ubushinjacyaha. Iki cyemezo cyo gukurikirana Ingabire Victoire cyafashwe nyuma yaho urukiko rutanyuzwe n'ibisobanuro Ingabire yatanze ku ruhare avugwaho mu mahugurwa yahawe abahoze ari abanyamuryango ba Darfa Umurinzi. Ubushinjacyaha kandi bwasobanuye ko aya mahugurwa yari ajyanye no guhirika ubutegetsi binyuze mu bukangurambaga bwo kubwangisha abaturage. Ingabire Victoire yabwiye urukiko ko abaregwa muri urwo rubanza bahoze ari abayoboke b'ishyaka Darfa Umurinzi, uretse umunyamakuru Nsengimana Theoneste washinze umuyoboro witwa Umubavu. Yavuze ariko ko amahugurwa baregwa gukoreramo ibyo byaha atari yateguwe na Darfa Umurinzi ndetse ko atarayazi. Nyuma yo kumva ibisobanuro byatanzwe na Ingabire Victoire mu gitondo, urukiko rwasuzumye ibibazo birimo kumenya niba ibisobanuro yatanze byatuma akekwaho ibyaha cyangwa se ntakekwe. Urukiko rwasanze ibisobanuro Ingabire Victoire yatanze bidahagije kandi muri dosiye y'uru rubanza harimo ibimenyetso bimushinja. Urukiko rwasanze ari ngombwa ko ubushinjacyaha bukora iperereza ryimbitse kuri Ingabire kugira ngo ashyikirizwe urukiko. Nk'uko urukiko rwabisabye, iri perereza rizakorwa mu byumweru 2. Nirirangira Ingabire ashyikirizwe urukiko. Iburanisha ry'uru rubanza rizasubukurwa ku itariki 7 z'ukwezi kwa karindwi 2025. Amakuru yacu tuyakomereze kuri inkuru ivuga ko u Rwanda na Uganda abayobozi biyemeje gukuraho inzitizi zikibangamiye urujya n'uruza. Abayobozi bo mu nzego z'ibanze mu bice bihana imbibi hagati y'u Rwanda na Uganda biyemeje kongera imikoranire ndetse no gukuraho inzitizi zose zikibangamiye urujya n'uruza ku mipaka ihuza ibyo bihugu byombi. Ibi babyiyemeje kuri uyu wa kane tariki ya 19 z'ukwezi kwa gatandatu ubwo bahuriraga mu karere ka Nyagatare mu nama yari igamije kurushaho gutsura umubano hagati y'impande zombi. Iyi nama yahuje abayobozi bo mu nzego z'ibanze ndetse n'abikorera mu bihugu byombi. Ku ruhande rw'u Rwanda hitabiriye guverineri w'intara y'Iburasirazuba na guverineri w'intara y'Amajyaruguru, abayobozi b'uturere twa Nyagatare, Gicumbi, Burera n'ab'imirenge hana imbibi n'iki gihugu. Ku ruhande rwa Uganda, iyi nama yitabiriwe n'abayobozi baturutse mu turere twa Kisoro, Ntungamo, Rubanda na Kabare ndetse n'abikorera. Guverineri w'intara y'Iburasirazuba Prudence Rubingisa yavuze ko bahuye kugira ngo banoze umubano kuko ibihugu byombi bibanye neza. Yagize ati ibyo kandi tubibonera cyane ku mibanire y'abaturage bacu bahurira kuri iyo mipaka. Twakwita ko ari imipaka ihari mu buryo bw'ibihugu ariko idahari mu buryo bw'imibanire kuko bahahirana bakanashyingirana. Guverineri Rubingisa kandi yakomeje avuga ko icyo bagambiriye uyu munsi ari ukureba uko bakomeza kunoza uwo mubano, hakabaho ibikorwa bibahuza kenshi, bakanoza ubwo buhahirane bw'ibintu byambuka hirya no hino ku mipaka y'ibihugu byombi. Rubingisa yakomeje agira ati tugafatanya kurwanya ibyaha byambukiranya imipaka, yaba iby'ibiyobyabwenge yaba ari iby'amatungo yambuka hirya no hino adafite uburenganzira, tukanoza uburyo byakorwa neza, tugakomeza tugahahirana ariko biciye mu buryo bwiza. Komiseri ushinzwe iterambere ry'ubukungu muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu Anthony Nyamara yavuze ko bishimiye umuhuro nk'uyu w'ibihugu by'abavandimwe. Yagize ati niba hari ukeneye kwambuka umupaka awambuke, yaba agiye gusura abantu
cyangwa ari mu bucuruzi. Iyo hanogejwe uburyo bwo korereza abantu mu rujya n'uruza, bituma dukumira abakoresha inzira zitemewe, cyane cyane abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Iyi nama kandi yabaye ikurikira indi nama yabaye mu minsi 3 yahuje ingabo z'u Rwanda n'iza Uganda, nayo yabereye mu karere ka Nyagatare, ikaba yari igamije kwiga ku ishusho y'umutekano, gushaka ibisubizo by'ibibazo by'abaturiye imipaka no gukaza umutekano ku mupaka w'ibihugu byombi. Amakuru yacu mu Rwanda kandi tuyakomereza kuri inkuru ivuga ko gahunda yo kwiyubakira imihanda i Kigali igiye gusubukurwa. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yatangaje ko gahunda yo kubaka imihanda inyura mu nsisiro mu mujyi wa Kigali ikorwa ku bufatanye n'abaturage igiye kongera gusubukurwa, kuko byakozwe mbere byatanze umusaruro. Muri ubu bufatanye abaturage bakusanya uruhare rwabo rungana na 30% by'amafaranga yose akenewe, noneho umujyi wa Kigali ukabongeraho 70% byasigaye. Kugeza ubu mu mpera za 2024 abaturage b'umujyi wa Kigali bari bamaze kugira uruhare mu kubaka imihanda ireshya na kilometero 15. Iyi gahunda yasubiswe hakiri imihanda 18 yubakwaga. Umujyi wa Kigali uvuga ko washakaga ko ibanza kurangira neza. Minisitiri w'Intebe ubwo yagezaga ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi ibikorwa bya guverinoma ku byagezweho mu rwego rwo guteza imbere imibereho myiza y'Abanyarwanda, ku itariki 19 z'ukwezi kwa 4 yavuze ko iyi gahunda igiye gusubukurwa. Yagize ati, turagira ngo tubabwire ko itavuyeho, ahubwo iri ubu. Hari igihe cyageze imera nk'igabanyije imbaraga, kandi abaturage bari baratanze ijanisha ryabo, ubwo ndavuga 30%. Ubu rero umujyi wa Kigali ugiye kongera kubahamagara ubabwire ngo mwongere mugaruke duhuze, twongere dukora imihanda yo mu nsisiro. Ntitwongere kugira imihanda muri Kigali irimo ibyondo kandi abaturage bemera gutanga uruhare rwabo. Icyo tuzakora natwe nka leta no gushaka ubushobozi kugira ngo duhuze dukore imihanda, kandi aho babikoze byatanze umusaruro. Reka amakuru yacu tuyakomereza kuri utu dushya dutandukanye. Umupasiteri yatawe muri yombi nyuma yo kurana n'umugore w'abandi agapfira iwe. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje ko rwataye muri yombi umupasiteri usanzwe wari umuyobozi ushinzwe ubutaka, imiturire n'ibikorwa remezo mu murenge wa Ruheru mu karere ka Nyaruguru, akurikiranyweho icyaha cy'ubwicanyi. Yatawe muri yombi ku itariki 15 z'ukwezi kwa 6 2025. Dr Murangira Bitseri, umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, yatangaje ko koko uyu mugabo akekwaho iki cyaha nyuma yo gusurwa n'umugore bararanye akaza gupfira mu nzu ye. Yagize ati, nibyo rwose yatawe muri yombi. Iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko ku itariki 13 z'ukwezi kwa 6 uyu mupasiteri wari usanzwe uri umuyobozi mu murenge w'iwabo yatangiye gukurikiranwa nyuma y'uko asuwe n'umugore akaza gupfiriwe, ndetse n'uyu murambo ugasangwa mu nzu ye. Kugeza ubu uwafashwe afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Muganza, mu gihe umurambo wajyanywe gupimwa kugira ngo hamenyekane icyateye uru rupfu. Uwatanze amakuru kandi avuga ko nyakwigendera yari yasuye umupasiteri ararayo. Bukeye umugabo ajya ku kazi nk'ibisanzwe, ngo atahe ahagana saa 11 asanga umugore yikingeranye mu nzu, agerageje kwinjira asanga yapfuye. Nuko umupasiteri wari wararanye n'umugore wamusuye yisanze akurikiranyweho icyaha cy'ubwicanyi. Ni icyaha giteganywa n'ingingo y'107 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uwahamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo cya burundu. Mu kandi gashya kandi, Rutsiro, umwana w'imyaka 11 yagiye mu kizamini ahetse murumuna we. Habumugisha Serge, umunyeshuri w'imyaka 11 wo mu karere ka Rutsiro, yakoze ikizamini ahetse murumuna we w'imyaka hafi 2 nyuma yo kwanga gusiba ishuri. Byabereye mu murenge wa Kivumu, aho nyina wa Habumugisha yari yagiye kwa muganga mu gitondo, amusiga hamwe n'umwana muto amwizeza ko agaruka vuba. Gusa yatinze gutaha kubera ko kwa muganga
bamubwiye ko ategereza abaganga. Mu gihe amasaha y'ikizamini yarageze, Habumugisha yafashe icyemezo cyo kujyana na murumuna we ku ishuri aho guhitamo gusiba. Abarezi bamubonye bamufashije murumuna we kugira ngo abashe gukora ikizamini atuje. Wow! Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kivumu Ikizihiza Arida yabwiye itangazamakuru ko yashimye ubutwari bwa Habumugisha, avuga ko ari urugero rwiza rwo kwihangana no guharanira uburezi. Yibukije ababyeyi kandi ko badakwiye gusibya abana ishuri ngo nuko bafite inshingano zo kwita ku bavandimwe babo. Reka amakuru yacu tuyasoreze kuri inkuru ivuga ko ubufasha bwahabwaga abaryamana bahuje ibitsina muri Amerika bwatangiye gukurwaho. Umurongo wa telefone wakoreshwaga n'abaryamana bahuje ibitsina bafite ibitekerezo bishobora kuganisha ku kwiyahura ugiye gukurwaho nyuma y'uko guverinoma ya Amerika yemeje ko igiye guhagarika amafaranga yakoreshwaga muri icyo gikorwa. Muri rusange, agashami gakoresha uyu murongo kabarizwa mu ishami rishinzwe kwakira abantu bafite ibitekerezo byo kwiyahura rizwi nka 988 Suicide and Crisis Lifeline. Umuryango wa Trevor Project wanenze iki gikorwa, aho umuyobozi mukuru wawo James Black yavuze ko ibikorwa byo gukumira kwiyahura atari ibikorwa bireba abantu ku biti byabo cyangwa se ngo abari ibikorwa bya politike. Umurongo wasigayeho uzajya wakira gusa abaryamana bahuje ibitsina, mu gihe uwari usanzwe wakiraga n'ibindi byiciro birimo abafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe n'ababaswe n'ibiyobyabwenge n'abandi. Aba kandi bashobora gutanga ibibazo n'ibyifuzo byabo binyuze mu guhamagara kuri telefone no gukoresha ubutumwa bugufi. Munyemerere amakuru yacu tuyahinira aha kandi tubashimire cyane mwe mwese mwari mudukurikiye. Mugira umunsi mwiza kandi muhahe muronke.